Familija Opek je ponovo sa vama u emisiji Jugom na putovanje. Poslije mora, dalje u svijet, samo se hrabri dokopaju slave. Danas idemo za Maglič. Ja planiram da u ovoj emisiji uvedem jednog sagovornika da vidim kako će to da izgleda. Pa ako to bude interesantno, možda u ovoj emisiji, odnosno ovaj serijal, budemo tako i u buduće snimali. Krenuli smo na put za Maglič. Prošli smo Kraljevo i evo polako se približavamo Magliču. Inače mi smo sad, Maglič se nalazi na nekih 20 km od Kraljeva. Južno od Kraljeva u Ibarskoj klisuri. I to je srednjovekovni grad ili srednjovekovno utvrđenje koje je izuzetno kulturnog značaja u saradnji grada Kraljeva i Italije. Ono što je jako zanimljivo je da je tvrđava noću osvetljena. I možete sa ulice da vidite kad prolazite, odnosno ne sa ulice nego kad prolazite Ibarskom magistralom. Jako lepo to izgleda, tako da obavezno obratite pažnju na Maglič kada budete prolazili i uživajte u pogledu, eto tako da kažem. Da, ako vidite na brdu nešto svetli, onako lepo, to je Maglič. Stigli smo ispod Magliča, parkirali smo se dole na parking. Pazite kada dolazite ka Magliču, odnosno kada idete iz pravca Kraljeva ka Raškoj, pokazuje vam navigacija skretanja ovako idete uzbrdo, ali nemojte gore ići zato što tamo nije Maglič, već je uz Ibarsku magistralu. Inače tu je postojao nekada most, a sada se koristi skela. Pošto je most srušen, naravno ovdje sad vozi skela, ona vozi na svaka 2 sata. Mislim da je 12, 2, 4, 6. Mi smo zakasnili jedno 5 minuta. Malo nam je pobegla skela, vidjet ćemo da li hoće da se vrati, inače kaže da je besplatna vožnja. Uz mogućnost donacije, naravno. Uz mogućnost donacije. To ću da vidimo ako budu htjeli da se vrati pa da platimo taj prevoz. Evo, vozimo se i skelom, svakako rečeno nam je da mora da stanemo na srednje ove 4 daske, jer u suprotnom ima da poplivamo zimu. Inače, prevoz je na svaka 2 sata. Inače, ako ne stignete u tom vremenu, onda se prevoz plaća po 300 dinara po osobi. Tu postoji putokaz da se ne bi izgubili. Koliko vidim ima jako interesantnog sadržaja. Mi ćemo svakako ići gore ka domaćinstvu i tvrđavi, a plažu i kamp ćemo posetiti posle povratka. Do Magliča vodi uska kozja stazica, kao što vidite. U zavisnosti od toga koliko se brzo krećete, do Magliča možete stići za 15 minuta do pola sata. Ovdje iza nas je inače udruženje Maglič grad, koji uopšte su i napravili da može da se ovdje ide tom skelom i ovdje možete da jedete, da popijete, da se odmorite ovdje dole u njihovom kampu. Imaju pazarske ćevape, teletinu ako sam dobro čuo sa Golije, može se popije po nešto. Svakako ćemo mi svratiti dole i da vidimo uživo šta se to dole dešava. Malo smo se zadihali, ali smo ipak stigli ispred ulaza u Maglič, jer Maglič ima 2 ulaza. Jedan ulaz je bio tamo gdje je nekada bio most, ovo je sad drugi ulaz. Sad ćemo da zavirimo unutra da vidimo šta ima u ovom gradu. Trenutno se nalazimo u crkvi Svetog Đorđa, odnosno u crkvi koja je posvetena Svetom Đorđu i on je bio zaštitnik Magliča. Inače ovdje je obitavao arhijepiskop Danilo II. Koji je odavde upravljao crkvenim i državnim poslovima. Do Kula se stiže ovim drvenim stepenicama koji su 80. godina napravljene i tu su napravljene ove male terasice. Ajde sad da se popnemo gore da vidimo kako to gleda. A kule su od kamena? Da, a terasa od drveta. Nalazimo se na jednoj od kula, inače tvrđavu sačinjavaju 8 kula koje su sastavljene kamenim zidom naravno i iza mene se nalazi donžon kula, inače visina tih kula je od nekih 10 do 20 metara, odnosno donžon kula je najveća, ali svakako mi ćemo pokušati da dođemo do nje, pošto do nje tačno, kao što se vidi, nema drvena ograda, pa svakako ćemo probati da vidimo kako ona izgleda izbliza. Smatra se da je Maglič podigao Uroš I da bi zaštitio Sopoćane i Studenicu, a po drugom predanju kažu da je to bio
Urošev otac Stefan Prvovenčani da bi zaštitio svoju zadužbinu Žiču i Studenicu. Svakako, mi smo planirali da idemo do Don Juan kule, ali tamo kaže da ne sme da se priđe, da je obavezna zaštita i da jednostavno možemo da se povredimo, tako da smo odustali od prilaza, ali svakako, eto, jako smo blizu. Inače, ono što bi mogao još da kažem, ovdje ima jako lepih vidikovaca i svakako iskoristite priliku da pogledate neki. Ovdje je najlepši pogled na tvrđavi, inače iza mene se nalazi Ibarska magistrala, reka Ibar i ovdje ima i neki železnički put, odnosno i železnički most. Inače tvrđava je okružena sa 3 strane sa rekom Ibar, a sa druge strane je Šanac, odnosno... Usečenu stenu. Tako. Da. I to je taj deo je tu bio, zato je Magliču bilo jako teško prići. Inače, pogled je fenomenalan, možete svakako uživati u pogledu. Za mene se nalazi i glavna palata, koja je bila deo grada nekada. Ovdje imamo putokaze, jedan znači za tvrđavu se ide gore, a mi ćemo ići dole da vidimo gde je taj vodopad. Iskreno ja bi ovdje dodao samo još koliko vremenski treba da se ide, na primjer, do tvrđave i koliko vremenski treba da se siđe do vodopada. Eto, to bi možda dodao na ovim putokazima. Sišli smo ispod tvrđave, znači krenuli smo da vidimo taj mali vodopad. To je ono malo pre što smo snimili od ozgo, to je taj železnički most i mislimo da smo na pravom putu. Sad ćemo da vidimo i da snimimo mali vodopad. Nalazimo se ispred vodopada, ispod tvrđave. Pošto je ovo mali vodopad, on uglavnom nema neko ime, jako je lep, inače jako je ovde čist i lep vazduh. Reka je lepa i bistra, tako da bi ja nazvao ovaj vodopad Maglička Bistrica. Čisto eto da mu naderemo neko ime. Inače, evo uživajte u pogledu. Prelepo. Seli smo u jedan prelep restorančić dole ispod Magliča, gde dolaze inače i planinari. Ovdje imamo Brazilce, Ruse, čuli smo i engleski, mada nikog nema iz engleski. Tako je. Inače, seli smo da nešto pojedemo i popijemo, oni imaju jako lep jelovnik što se tiče hrane, ima pazarski ćevap, kranjska kobasica, pileći file, ima pesto magličine, pasta, bolonjeze, alfredo i tako, ima i razna pića. Oni imaju ovdje i neke ponude, na primjer kada daju neke popuste na hrani na piće, tako da mi imamo sad Heineken i 5 ćevapa za 900 dinara, to je tako kao neka dnevna ponuda, oni tako imaju po neke ponudice koje daju. Svakako, objekat je lepo osvetljen i mogu da vam kažem, uživat ćete ovde u hrani, piću i uopšte u pogledu, u prirodi, svakim čas ko je ovo smislio da napravi ovako lepo. Da, i u vazduhu, a inače i toalet je jako cool. Da, znači sve u principu je jako lepo napravljeno. Da. Posle ovako lepe šetnje dobro dođe osveženje i okrepljenje. Ćevapi su bili fantastični. Dobili smo i magnet, kažu da im ne dolaze često čarapani, pa eto, čisto da oko veče događaj. I naravno živjeli pijemo pivce, svakako, eto, ostali smo ipak do doveče, pa ćemo moći dođu da snimimo Maglić da vidimo kako izgleda noć, da vidimo to lepo osvetljenje o kojem smo pričali. Nismo pogrešili kad smo rekli da se Maglić odlično noću vidi i da je fenomenalan pogled, tako da ipak smo ostali malo duže da možete da vidite kako izgleda noću. Inače smo jako zadovoljni sa uslugom ovde u ovom objektu gdje smo sad trenutno bili i mogu da kažem da su ljudi jako ljubazni i svakako bi trebalo da dođete i da posetite Maglič i da uživate u svemu što pružaju ovde ti ljudi, odnosno to udruženje Maglič grada. Da, divan način da iskoristite slobodan dan.
Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.